tranquille meride. Ibyo twinjiyemo ibi twagiyemo ntibigarukira ahangaha gusa. Oya, hari ibintu hari imbere. Ibyo nibyo twitegereje, nibyo twasezeranijwe. Ibyo nabyo ni Kristo umwana w'Imana n'ubugingo buhoraho bubonerwa muri we. Bwana sifiwe. Haleluya. Ni byiza cyane kubibamwe no kubikora. No guhomba kutaba muri ibi by'Imana, ariko iki duteye gukomera. Hari ahantu Bibiliya yavuze munsi ya harya twasomye, havuze ngo igituma dutama. Icyo ni Kirundi. Turuha. Igituma turuha ngo tukama mu ntambara. Ni wa mwanya twari dutegereje twese ko tuzabamo, none wabyemeye. Twakanagijemo ibirenge byacu, twicayemo tukoramo. Uhamagaye abavuye hirya no hino kandi bose wabarinze. Duhaye igitaramo cyiza y'umugoroba, none uyu mwanya nawo tugiye kumva icyo uganiriza imitima yacu biciye mu ijambo ryawe. Tuguhaye ikaze ngo dushoboze, kuko ijambo ryawe ryo niryo ryaremye byose. Twe nitwe dukeneye imbaraga zo guhagarara muri ryo. None uriherekeze, ritugirire neza, ridutere intege, riduhane, riduhanure mu ntumbero yo kutujana aho ushaka ko tuba muri Kristo Yesu. Turagutegereje, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Dushimye ikaze mwaduhaye, kandi dushimye ikaze muduhaye umugoroba. Dushimiye Come to Jesus badutekerejeho bakatugirira icyizere. Turabashimiye. Dushimiye abashumba mukorana babafasha, ari nabo twagumye tuvugana cyane. Rero mwese hamwe twumva twobashimira Imana. Dushimye Imana kubana n'abavuye hirya no hino, n'abanyabujumbura bambabazi tuzinanye, n'abandi bose abo nabonye. Imana rero tuyikomera mu mashyi yabikoze. None rero munsi wo gutangura, murabizi nyine abantu bakabegerana, ibintu byose abantu bagenda bapasanya, bakora umwanya utari munini. Kuko nabibonye kubiragira nk'igihe nyine byo komeje bigacikira, ariko turacyafite umwanya. Muhumure, n'ejo harahari no hirya y'ejo. Ibyo Imana ateguye byose tuzabigeraho. Imana tuyikomera amashyi. Rero reka badufashe muri rya jambo ry'umukutano, rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Timoteyo 4:8. Reka badusomere, hanyuma dukomeze tuganire. Bibiliya yavuze ngo kuko kwitoza ku mubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Amen. Amen. Reka tube turekeye aho ngaho gusoma, ibindi turabivuga kubera gucungura umwanya. Dushimye rero ijambo ry'Imana, mumfashe niryo rikuru turikomera amashyi. Tugira tuganire aya makuru y'ijambo ry'Imana.
Bibiliya itubwiye. Haravuze ngo kwitoza ku mubiri ntibabyanze, ntabwo babigize bibi, ahubwo gusa bavuze yuko bigira umumaro muri biki. Muranumva? Bwana sifiwe. Yarigiye abantu twumvisha ijambo ry'Imana akabaho turiyoriyantaho tukarivugisha icyo ritavuze. Ni ukurivuga uko riri. Bavuze ngo bigira umumaro ariko muri bike. Gukora siporo ni ibintu byiza cyane, ndabizi ko mubikunda, ariko bifite umumaro muri bike cyane. Ariko kwitoza kubaha Imana, amen, byo ngo bifise umumaro none kandi ikaba bifite umumaro no muri biriya bindi biri hari imbere. Ariko hari ijambo tuzogenda tugaruka nyine muri aya, bavuze igituma kwitoza kubaha Imana, kwitoza ijambo ry'Imana, kwitoza gusenga Imana, kwitoza kuvuga ubutumwa bw'Imana. Iyo byose tuzagenda tubikoraho, ariko hari ijambo rivuga ngo kuko bihetse. Tuzamura ibiganza byose, haleluya! Kuko bihetse, icyo nicyo kintu gikomeye cyane. Ibindi byose biradufasha tukanonoka tukabintu bikagenda neza, ariko byo nta kindi bihetse. Ariko kubaha Imana byo bifite ngo kuko bihetse, bifite bituzaniye isezerano, kandi iryo sezerano ry'ubugingo kandi buhoraho. Ibindi byose bifite n'umwanya muto cyane, ariko igifite umumaro no kubaha Imana yacu. Mufashe tuyongera amashira gahoro. Usomye aya majambo haruguru no hepfo, ko baravuga hejuru y'inyigisho z'ibinyoma zari ziriho muri ico gihe, zibwira abantu ko kurya ibintu birimwa bivuye mu butaka ko atari byiza. Izo nyigisho nizo zari zigwiriye. Nico gituma umanutse hepfo bavuze ngo kuko ngo iby'Imana byose yaremye ngo ni byiza, ntawo ikosora. Amen. Kandi iyo ugize ngo ikosore, ni wowe uba wabiyobewe, kuko yo ntiyihenda. Rero aya makuru niko ameze. Hanyuma nashimye ko tuyinjiramo turaba ingene kwitoza biza bigenda. Kwitoza nigiye haba hakenewe ibintu bibiri cyane. Iyo umuntu agiye kwimenyereza, iyo umuntu agiye muri formation, iyo umuntu agiye mu kwitoza, haba hari ibintu bibiri bikomeye cyane bikenewe. Ikintu cya mbere gikenewe, hakenewe kumenya ibyo bintu urimo cyane. Icya kabiri, bikeneye ngo ibyo bintu ubashe kubikora neza cyane, kubimenya neza, kubikora neza. Muranumvise? Rero Paulo arimo arahamagarira abantu kugira ngo bakore ibintu neza kandi bamenye ibintu neza. Ibyo nabyo si ikindi, ni ukubaha Imana, guheta isezerano ry'ubugingo rifite aho ryari tujana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Kwimenyereza
bishingiye kuco umuntu ashaka kugeraho hari imbere. Iyo ubonye abantu barimo barimenyereza entraînement, tuvuge ngo mu kibuga cy'umupira, nizo abantu bumva cyane rwose, cyangwa abantu bimenyereza kwiruka kugira amarushanwa, ni ukuvuga ngo umuntu arimenyereza kugira ngo nagera mu kibuga cy'irushanwa abikora neza, hanyuma asingire iriya ngororano. Bibiliya y'Ikirundi yavuze ngo asingire impera yiwe. Amen. Imana ishimwe, Imana yabwe icubahiro. Rero kwimenyereza kubaha Imana hari ibintu byinshi biduhekeye, ariko birimo rino sezerano ry'ubugingo buhoraho. Nicyo gituma rero Paul abwira abantu ngo mwimenyereze kubaha Imana, kubera yuko imbere yo kwimenyereza hano, hari imbere yo kwimenyereza kubaha Imana bifite ibintu bikenewe, hari ibintu, hari ingororano zidasanzwe. Mbabwira nababwira, mu biza bituma abantu bakora cyane ni ukugira ngo basingire ibyo bifuza gusingira hari imbere. Hanyuma reka tuvugane ibintu bitatu bidufasha kwimenyereza neza, biduha ingoga, biduha courage, bidusunika. Kimwe ni ukumenya iyo twavuye, tukamenya niyo twatusha. Bwana asifiwe. Iyo umuntu arushanwa yimenyereza atazi iyo yavuye, ntamenye niyo hayaja, hari ibintu bitatu bimushikira. Kimwe, acika intege. Icya kabiri, atakaza umwanya. Ni ukuvuga ngo ibyo yakoze byose aba yatakaje umwanya. Ariko iyo umuntu ahaye akora, tuvuge haleluya, azi iyo yavuye, agarura ibyo yavuyemo n'ibyo Imana yamukoreye, hanyuma akarangiza ibyo Imana yasezeranye hari imbere, ibyo bituma umuntu adacika intege. Nubwo hoba hari ibimuca intege, nuko icyaha yarangiza hari imbere ba ankuru merige zameri apri zamuri biganza byose, tuvuge cyane haleluya, haleluya. Nubwo intambara zoba nyinshi, Bwana asifiwe, kubera ayi baba we Imana ishimwe, Imana ishimwe, haleluya. Barakubita ukavuga ngo nubwo mbabaye hari ibintu mpaye ndangiza hari imbere. Bwana asifiwe. Ariko iyo umuntu atamenye aho yavuye, ntamenye niyo hayaja, bene data bavandimwe, ibitubamo ni byiza cyane, ariko ni byiza kubibamo tuzi iyo twavuye, tukamenya iyo tuhaye tuja. Nibyo bigira umumaro, ni nabyo bidufasha, kuko ibi ni byiza. Ariko iyo duhuye n'ibidutse intege, abatazi iyo bahaye baje bariyonjorora bakabivamo. Tuvuge haleluya kandi haleluya. Amen. Haleluya. Icyo kiradufasha muri uku kwimenyereza ubu buzima
buzima bw'umwuka ibi turimo, iyo tubirimo tukamenya iyo twavuye, tukamenya niyo twatuja, ntiducike intege, ntidutakaza n'umwanya, ntitunakekeranya. Haleluya. Ariko iyo utazi iyo wavuye ntumenye ihwayuje, basaba kubita ku ijambo ukadusigara uharura ati se ibi noneho ko bincanze, ibi nibyo cyangwa sibyo, ukamara igihe uri muri nibyo. Ashitse atanga ibyo yari afite, akiyaramukanyaho Goliyati arahaguruka atuka Imana na Isiraheli. Dawudi aravuga ati none uriya ni muntu ki utuka Imana n'ubwoko bwayo, yaba ari nde? Baramubwira ngo ni Goliyati, umugaba w'ingabo mukuru w'Abafilisitiya. Aravuga ati none mwe mumaze iminsi kuri uru rugamba muganira, umwami abivugaho iki? Abivugaho iki ibi ngibi? Mumfashe tuzamura ibiganza by'Imana. Haleluya. Umwami azabivugaho iki? Ati umwami yavuze gusa niki? Yaravuze ngo wotsinda uriya mugabo, ikintu cya mbere ngo yuhabwe ibintu byinshi, ntibavuza umubare, icyo ni kimwe. Ati cya kabiri yaravuze ngo wo kwica uriya Mufilisitiya, wo kwica uriya Mufilisitiya ngo iyo mushingira umukobwa we akaba umukwe w'umwana. Ijambo rya gatatu ngo yaravuze ngo uzotsinda uriya Mufilisitiya ngo inzu yase bazakuraho ikori, ntibasubiye no kuzobabaza ikori. Ati niko yavuze? Ati niko yavuze. Ati jewe no mutsinda. Bene data, motivation ikibidusunika ni iki? Iyo twaturirimba ndazi ko mumeze neza, iyo twatuganira ijambo ry'Imana nko twatuganira ndazi ko ari byiza cyane, iyo twadukora ibi bikorwa byose motivation ikibidutera, ikidusunika, ikiri hari imbere ni iki? Ni ikihe? Bwana asifiwe. Haleluya. Iyo umuntu imbere yiwazi ko hariho ingororano, bigezweho kurusha hanze mu mahanga, nanje ukumwamo nanje nza mbirondera ariko ntibiraca. Uko twese turi hano ndabizi ko turi muri processes. Uwo kubwira ngo uje muri Amerika ngo numara gushika uri umujene w'umukobwa cyangwa w'umuhungu, abatama bo nibisanzwe, bakakubwira turaja muri Amerika ariko nushikayo tuzokora, nta mafaranga uzogira, nukuja gusa muri Amerika, nta uzohashika gusa uzohatembera uko ushaka, numara winjire mu maresitora y'abashomeri urya uhage, numara witurira aho ngaho. Njewe sinogenda kandi ndazi ko nawe utogenda, ariko ikidusunika tuzi ko hari ahantu hari tujya tundu, kandi turya ni igitangaza. Uzi ugafata ari akababi kamwe kakama kazana ibibabi bingana nk'uku, kajya n'agakenya. Tuvuge haleluya. Bwana asifiwe.
aba no kubwira ngo uve hano igasorwe ngo ugende n'amaguru wike i Bujumbura, ariko bakavuga ati hariho ibintu, hariyo quelque chose, bavuga ati nishaka ndare gatanu ariko ngere ko nshaka kugeraho. Natwe rero haleluya, ibyo twinjiyemo niba ankiri meride, ibyo twinjiyemo, ibi twagiyemo nzibigarukira ahangaha gusa. Oya, hari ibintu hari imbere, ibyo nibyo twitegereje, nibyo twasezeranijwe, ibyo nabyo ni Kristo umwana w'Imana n'ubugingo buhoraho bubonerwa muri we. Bwana sifiwe, haleluya. Ni byiza cyane kubibamwe no kubikora, no guhomba kutaba muri bibyimana, ariko iki duteye gukomera. Hari ahantu Bibiliya yavuze munsi ya harya twasomye, havuze ngo igituma dutama, icyo ni Kirundi, turuha, igituma turuha ngo tukama mu ntambara itazishira. Bwana sifiwe, amen. Bwana sifiwe. Igituma tutanjorotsemo tubivemo ngo tubitere umugongo. Bwana sifiwe. Nuko imbere hari icyo twaturangiza. Haleluya, tukavuga ngo nubwo bimeze bityo, haleluya, hari ikintu nigeze gukurikirana agakuru kamwe, sinzi ko kabaye ariko niko numvise mu nyuma dusohotse ntumbaza amakuru maremare. Baravuga ngo abahungu bashimye umwigeme, umukobwa ufite amafaranga menshi, ariko amafaranga ni meza ariko nayo agira ingorane nishe cyane. No, ngo bamara kumushima, umwe akaza akamubwira ati twagushimye, tuzagiranira umugambi wo kubaka urwacu. Undi akaza akamubwira ati tugiranire umugambi. Bamuza hari benshi kandi bose akumva ko baravuga neza, kandi akumva bose intumbero cyangwa se intego ni imwe. Ngo baravuga ati none bano bahungu ko bose bashaka ko twubaka, ati nokora nte kugira ngo menye ukuri cyangwa se nyine uwariwe. None wa mukobwa aragenda avuga ati noneho njye umukobwa w'umwami kandi ufite amafaranga, aba basore nawe barandondera, ariko ndaje kumenya unkeneye no kumenya ukeneye amafaranga yanje. Ndaje kubaha ubufindo, ndabaha deyade, hanyuma ndamenya uwanje. Burya rimwe na rimwe abantu bakunda ibyawe ariko ntibakunda wewe. Mbivuze nkanje, ariko zoshaka ntibyoba bisho, ariko kenshi abantu bakunda ibyo ufise gusumba uko wewe bogukunda. Nibyo none aravuga ati none nimuje mwese ku murongo, ngiye kwiruka, umfata mbere niwe tuzabana. Bavugije ifirimbi bose cyarimo, ariruka yagera ngo abone umwe aramwegereje agiye kumufata, akora mu mafaranga mu isaho, arata. Wa muhungu yamagara arayatora, undi kandi nawe aba yarengana. Tuvuge amena. Nawe ngo ajya kumwegera, nawe afata amafaranga akura mu isaho, nawe arata. Wa undi nawe ajya gutora amafaranga, biragenda. Uwanyuma ngo aterere amafaranga ndiye yareba, areba we aragenda aramufata,
aramubwira ngo menye none neza ko ari we unkunda, abandi bakunda amafaranga nari mfite. Bene data bavandimwe, dukunda Imana cyangwa dukunda ibyo iduha? Aho ngeze aho ngambo nsangiye nko konona ibintu, biracyari ku murongo. Dukunda Imana cyangwa dukunda ibyo iduha? Ako nakabaza ka buri wese. Ukunda Imana cyangwa ukunda ibyo iguha? Umugabo ngo yahagaze hariya hejuru ngo akorora atera are kuri mikati. Umuntu wari munsi hano hasi ngo arayitoratora, arongera kandi araterera, arayitoratora, arongera araterera, arayitoratora. None uri ruheze mutimone, uriya muntu ko mbaye muha imikati ntiyinamuke ngo arebe umuhaye imikati, ariko agakomeza areba iki imikati. Aravuga ngo reka ndekura akabuye nako kabe ngagakubita hano gatoya ndebe ko yoba nguzamuka ngo mutere ibuye. Ararama areba hejuru abona wari kumuha imikati. Umwanzi ibi ni tutabyitondera bizatubyarira ibindi. Dukunda Imana cyangwa dukundi, tuzamura ibiganza. Haleluya! Wanasifiwe! Ariko ibyo si bibi nukagira Imana. Murumva mbavuga ko ari bibi. Imikati si dutuze. Nari kuva Makamba se nkagera hano nta kintu gihari. Cyangwa no bameze ukumeze atari yagicanye niri ngaha. Ariko icyo mpashaka guteragira muri twebwe nukugira ngo iriya Mana ariyo iba motivation, ariyo iba ibidusunika. Tuvuge haleluya! Wanasifiwe? Ndio. Iriya Mana aba ariyo dushira mu ingufu zose, imitima yacu yose. Haleluya, haleluya. Bibiri iravuga ngo mukundishe Imana yanyu ngo imitima yanyu yose, ngo n'ubwenge bwanyu bwose, ngo n'ubugingo bwanyu bwose, ngo n'imbaraga zanyu zose bikunda Imana. Hanyuma ngo muhindukire muri abo mubanye mubakunde. Iryo bwirizwa niryo bwirizwa rikuru. Paul yaravuze ngo nubwo novuga mu ndimi z'abamarayika ngakoreshwa ibitangaza bikomeye, ngo iyo urukundo rubuze muri njewe ngo byose bibe bihindutse ubusa. Icyo mbashaka guteragira muri twebwe niyo Mana, nimuyakire, niyo motivation yacu, niyo twaturangiza, niduteye gutama, niduteye kuba kuruga. Mugabo ngo yarambwiye yaguye yabivuyemo, arambwira ati uzi cyatumye mbivamo? Ati intambara abakristo bagira, ati jewe nabonye ntazo no kwihanganira, ati mbivuyemo. Igituma tutabivamo niki? Nico twaturangiza hari imbere. Icyo naco sikindi ni Kristo umwana w'Imana. Impera Bibiliya yavuze ngo Dawudi amaze kubaza amakuru, haleluya, aravuga ngo njewe ariko naratangaye. Nubona umuntu akunda kuvuga amakuru cyane uzamenye ko muri we haba mu ubwoba. Kujya abanyabwoba nibo bavuga amakuru cyane. No aravuga buke gusa ati jewe no uriya mufite jewe no mutsinda ngo banye birukiraho baseruka imbere y'umwami Sawuli, baramubwira ati bijya wahora wifuza ujya wabuze. Tuvuge amina. Amen. Yabonetse.
hari umuntu avuza aha kuriya mufite ayo mutera kana kamushobora mumfashe Imana tikomera amashi yego. Yesu Kristo shuti magara, ni wewe wenyine wankuye mu mwijima. Yesu Kristo shuti magara, wewe aiwe. Yesu Kristo shuti magara, we ni wewe wenyine wankuye mu mwijima. Imirimo ukorera Yesu zarakwirata. biruka babwira umwami ngo habonetse umwana ukiri muto cyane w'akayobe, agasore kakiri gatoya kavuze ngo ko banasafiwe wari wabuse nome w'inyishu. Igisubizo cyari kibonetse muri Isiraheli, ijuru ryari ryamaze kuronka urikura mu gasuzuguro ka Goliyati. Bwana asifiwe. Baramuhamagara ati se ko umuntu ukiri muto wavuze ngo umutsinda, tego no mutsinda, duhe ibyemezo wo bikora ute? Ati umve ko no bikora rukundi. Ati dubu yaraje ndagiye intama za data. Ati ifata umwana w'intama. Ati ndayegera ndayifata ndayitwanya gusa. Ati yihavuye haza intambwe intare, kandi kijya gikoko c'intare kirarangamye cyane. Ati caraje gifata umwana w'intama ndakwanyura. Ati byo ni bihamya bibiri bituma notsinda Goliyati. Ati nimba waratsinze idubu ugatsinda na intambwe zokunda. Atari ko nibabanze bakwambike gatoya ibigwanishwa kabyikubisemo ngo gatera intambwe zibira ati bisi nabimenyereye aho. Umve ndakubwire tukaza wigana abandi uzukora izo wamenyereye. Bwana sibiwe tukaza wigana aho. Abana nibazo ngunda kubona agafata igiti hariya cyangwa umutiritiri akawugira mikrofone, yamara agahita avuga ngo njewe ngo ndi naka. Uzi ukora nka wewe ntukore nka naka, kuko iyo ukoze iby'uwundi ntubikora neza, iyo ukoze ibyawe ntubikora neza. Imana tuyikomera amashi. Aramanuka Goliyati amurangije. Uzi icyo Dawudi yari ko yiyumvira? Yari kavuga ati Mufilistiya nkamara kumutsinda ndaba umukwe w'umwami, data ikori rizavaho, ibintu byo ni ibisanzwe. Bene data, ikidutera gutama no guhora mu ntambara ya minsi yose turwana n'isi, turwanya na Satani na kamere. Wotsinda ibikwiruka inyuma, ariko ibikwirukamo jo gutsinda jo gukubita hasi bisaba ijambo ry'Imana kugwira muri twebwe kugira ngo girukane ibiba muri twebwe. Woririmba ukabwiriza ugakora ibindi, wasohoka hano ugakora ibitandukanye cyane, ibihabanye cyane nibi. Nicyo gituma kamere tubamo n'umwanzi wacu. Umwanzi w'umukristo ni wewe. Umwanzi wanje ukomeye ni nje. Nukaza muraba ibindi bintu uza numenya kumenya ko ari wo mwanzi wa mbere urwanya ubugingo buba muri wewe. Asifiwe. Abantu bo kwiruka inyuma n'ibindi bigakwiruka inyuma ukabisiga, ariko ibikwirukamo byo kugora. Bisaba imbaraga z'amasengesho, bisaba imbaraga z'ijambo ry'Imana, bisaba imbaraga za mwemuyere w'Imana. Imana tuyikomera amashira gahora. Aramutera, yaramubonye aramusuzugura cyane, ambwira ati none ko mbona ufite agakoni, nkabona ufite itopito umuhumetso, none
bakubwiye se ko ari imbwa ihaye irwana na Isiraheli cyangwa bakubwiye gute? Ati ngo ufate nkugaburira ibisiga n'inyamaswa zo mu mashamba. Aramubwira ngo nteranya amacumu n'uducumu. Atari ko nje ngo uteye mu izina rya Isiraheli, mu izina ry'Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Agira atya. Nimwana bigi bitubamo. Tugira gutya gusa abantu bakagira ngo none iyo atari birara bibigize. Bwana sifiwe. Iyo atari aba bandi babigize aribo bukuri bakaba nkabagira gutya gato. Ibintu birahinduka. Imana tuyikomera mu mashiraga. Oh hallelujah. Umve ikidutera gutama, ikidutera kwemera umuruho, tukemera n'intambara y'urudaca, turwana y'umwanzi Satani, tukarwana na systeme isi, apana ubutaka, imikorere mibi y'isi, tukarwana na kamere tubamo. Igituma tutabivuyemo, hari icyo turangiza hari imbere. Hari ingororano ziri hari imbere, hari impera ziri hari imbere. Izo nizo zidutera gutama no guhora mu ntambara ya minsi yose. Ariko iyo uhuye n'intambara ugahura n'ibibazo byinshi imbere yawe atakiriyo, uhindukira gutya vuba ubivamo. Bavandimwe bene data, nimureke Imana ibintumbere ibintege ikomeye aho muri ibi ngibi tubamo. Hariya nindariyo ariko Mana we nuko icyo dupfana n'Imana si ikiduha, ibyiduha ni duruwa z'abana, ni inshingano z'umubyeyi ku bana. Ariko igihambaye niyo icyo dupfana nari amaraso yo ku musaraba, ni muri ya bugingo twahawe muri Kristo Yesu. Icyo nicyo dupfana n'Imana. N'isi bijya turiririra bifise ndetse iranaturusha, ariko icyo tubarusha Yesu. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu we, n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Bwana sifiwe. Ndio. Haleluya. Yesu yabwiye Imana mu gitaramo bari bataramye hariya mu gashamba k'Igetsemane. Muri urwo rukerera niho bamufashe. Yabwiye Imana ngo ibintu mbonye imbere yanje, igikombe mbonye imbere yanje, ati nimba bishoboka kindengane. Ariko arongera aravuga ngo ntibibe uko njewe nshaka, bibe uko wewe ubishaka. Imbere yiwe hari umunezero wari uhari. Natwe bene data muza muraka kureba intambara turimo n'ibibazo turimo, turangize dutumbere Yesu wenyine. Niwe banze ryo kwizerwa, niwe wagutanguje kandi niwe uzagusozera. Imbera Aburahamu mu gitaramo ciwe ngo Imana yamweretse ijuru, ngo abone inyubako zaho zubatswe, ngo irongera irazirema, irazivugurura, irazirema. Aravuga ngo nzatura mu mahema kuko hari ahantu nabonye heza. Umurinzi wa kantike n'ibyo zo gushimisha yaravuze ngo nje ndi umukristo, ngo intara yanje ngo iri mu ijuru ku Mana. Iyo turimo turangiza biriya bintu biri hariya, nibyo Yohana Bunyana yeretswe, abwira umugore n'abana ati
hari ikindi gihugu nabonye iki kigiye kurimbuka, bamutuma abagabo ngo baje kumugarura. Hariho ba Nyamujijya nino na ba Mudakurwa ku ijambo, bariruka ngo bashike, baramubwira ati se wabaye ute mwene data ko usa n'uwaparanganye? Arababwira ati hari igihugu nabonye, hari igihugu nabonye. Mudakurwa ku ijambo ati jewe gutunaniye nsubiyeyo. Nyamujijya nino atereka turajana, jewe mbwira bazo mbwira amakuru ya. Aravuga ngo iryo juru ngo imihanda yaho amabarabara yaho ngo nizahabu, ngo bazabagenda bakandagira kwiza ibarabara kaburimbo yaho ni zahabu, ni faranga, ni noro zikomeye cyane. Ati iyo ngiyo ndabapfakazi babayo, nta mfuji zibayo, abariyo bose baguwe neza. Aramubwira Nyamujijya aravuga ati yo, ati icyo gihugu ninde utokijamwo we, ati ko wawitonda twiruke. Bene data, ibi twagiyemo bisaba kwitonda no gushishoza neza cyane. Tuzamura ibiganza. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. ngo bagere mu isayo kubera ko batari ko bitonda ngo bareba aho amabuye ari kugira ngo batere intambuko bambuke, bama barara bamamanuka. Umukristo akavuga ngo nubwo twasaye Hari igihugu mpaye ndangiza hari imbere. Bwana sifiwe. nubwo byagoranye, ariko kubera ko Nyamujijya nino ndakindu ndangororano yabona hari imbere, ibyo mukristo yari kwabona ntabyo Nyamujijya nino yabonye. Nicyo gituma mukristo yavuze ngo jewe uko ngenda nisayura nguma mbanya. Tuvuge haleluya. Bene data bangiye koroba, bangiye sobe. Bene data muza mwisayura. Hari igihe abantu basaya mu bintu n'ibindi, ariko ntukaze usisayura usubira kwa Satani uvuga uti kuko biri kose Hari ingororano mpaye ndangiza hari imbere. Ngo bagere mu isoko y'isi. ngo bamabareba hejuru bakavuga ati se mwabagabo mwebwe aha hantu ntaco hababwiye. Atoya ati ntaco. Ati none ko mutamuturaba. Atoya hari igihugu cyo mu ijuru. Hari ikintu twaturangiza hano, nta kintu muhagura. Atoya hari ukuri. Ati nta kuri kuba hano. Ati okay, ubwo nta kuri mufise nta kindi tuhakeneye. Bakaba bakabandaye muri iyi soko turimo y'isi irimo ibintu bitandukanye bizeze byabigurwa aho hanze. Kumurareba hehe? Ni murabe Ibyo twasezeranijwe, ibyo nabyo ni Kristo umwana w'Imana. haleluya. Ibyo si ibindi, ni Kristo umwana w'Imana. Paul aravuga ngo kwitoza kuja uyu mubiri bifite umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana ngo bifise umumaro, kuko ngo bihetse iki? Isezerano ry'ubugingo. Nimukomere twubaha Imana, twimenyereze Ndiyo. Imana, hanyuma tugume turangiza ibyo twasezeranijwe. Ibyo si ibindi, ni Kristo n'ubugingo buhoraho. Icya gatatu ndangiza kigufasha guhiganwa, kwimenyereza neza, ni ukuzigama kwizera. Paul yaravuze ngo nazigamye kwizera kwanje, ngo none ibisigaye Bikwikamba. ngo mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Ngijye umucamanza utabera ngo azampa kuri wa munsi. Aravuga ngo sinje, ariko sinje jenyine. Barasifiwe. ngo nakunze Aho. uzaboneka kuri bose. Nukuvuga ngo bamusore bari barimo n'abadamu bari barimo, abagabo bari barimo, abakobwa n'abahungu bari barimo. Aravuga ngo sinje jenyine, ngo nabakunze bose kuzaboneka kwanje. Bene data, nimuze tuzigame kwizera kwacu.
nimwemere tuzigame kwizera kwa Ndiyo. hari ibyo twasezeranijwe hari Ndiyo. Imana ibahereze umugisha amen. Ifite guhangayika Yesu abereye maso imirimo rukorera Yesu zahora kwira singifite guhangayika Yesu abereye maso nimuhaguruka twinginga Imana ngo iduhe ubushobozi n'imbaraga. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. nimuze dutumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera. Data mu izina ryawe rikomeye turaguhaye icubahiro uyu mugoroba, tugushimiye igikorwa cyiza wakoze. Bibiliya yavuze ngo kwimenyereza, kwitoza kubaha ngo bifite umumaro muri ubu bugingo bwa none, ariko kandi ngo bihetse isezerano ry'ubugingo buhoraho. Bibiliya yavuze ngo iri jambo ni iryo kwizera kandi ngo ni iryo kwemerwa. Yesu icyo mpa ngo ishengero ry'Imana ngo dutumbire wowe wenyine gusa. Ibyo duhura nabyo ntibizodukereza kuko uri imbere yacu. Tanga izo mbaraga, tanga ubwo bushobozi mu ishengero ry'Imana, kandi abari bacitse intege, abari mu kuzazanirwa, abo bose bongere baremeshwe n'ijambo ry'Imana. Urugamba, intambara turimo tuzayisozera kuri wa munsi wawe. Urakoze uyu mugoroba, ijambo ryawe riherekeze. Tugukomeye amashyi, tugushimire mu izina ryawe Mana nyiribihe. Abarwayi bari muri twebwe, ababuraniwe muri twebwe, abafite ibibazo bitandukanye, nubakoreho, nibabohoke, nibakire ubuzima, nibakire amahoro n'umunezero basezeranijwe n'Imana. Dukongeye amashyi mu izina rya Yesu. singifite guhangayika Yesu abereye maso imirimo rukorera Yesu zahora kwirata singifite